Good morning mutegeri wa Veru TV ketheka sana nkethi ciarukiri na kimiro muwana muwaringi no tumumiro ateketha swari mwe kaliga kirama na mwari kuthongoma ya ina kumeani ya muhuru kirama nangu chokera akire chunchi ketu ke biele ndeto ne Meru TV rukiri mubango ne yaturinge mene chunchi ke biele ambeyete okunenkerie chugire chima ngatheti ne nanjare ne kwangwete ngatheti ya The Daily Nation kethira thairo kuwatanira na batu karibu sana itwambirire mapema kaba kweya nchindo ekuria kwiya buru tariki 5 acha mweri ywe nana mwakeno yuturi ywa ngirili 20 na ithanthatu na ntuku ni ya Jumatano. Good morning ke wotu thiatrite uri omenya county ya Meru, of course county ya Tharaka Nithi, Embu, nterechia Mwingi, Mombasa, Kitui, Isiolo na kinyanterechia Nairobi, Kajiado. Karibuni sana mubangone ywa turinge ime namba yetu ya SMS ni 0748918901 kana tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya tulimwe kwemo tuthiatire kiure kiro kwenda kuria na tukethera tuiguchokeria kine chuchiketu ke biele karibu sana na kire chuchike mbere nkwirirwa retu na gichunchi ke biele ke bithatu ke bina yani itwe na wo mwanka ya itharia thainya atukinyane ikinya gwe kinya akenda tutira no kumenya no kuthoma na kinya no kumba kwithirwo kiwirirwo mibango kathomba ira tukuretera au kire Meru TV ngatheti-ine kana njare ne cia kongwete ngatheti ya The Daily Nation na boibo thio bwanga ya The Daily Nation mutegeri wa Meru TV na rakwendo tuthiatirite uri bwibodhio abokatheti ya The Daily Nation karatasi ne kambere icho nduono achiringite biongo bya ndeto kana ira chiroretie mantu angathiti ne ya The Daily Nation rikana kiringa theti itwona kanya eka kuwata ndeture chiri ya Meru ome ya Meru na nyanthiguru ne yetu yonthe ya Kenya na kinya ome ya nthiguru yetu ya Kenya lakini endo no ira chiringite biongo bya ndeto au akiri ngatheti ya The Daily Nation mutegeri wa Meru TV kwena mpangaratano ruterene rwa kithomo na ragutwika nkuluki ya billion mwanja anira ndurira riku rira maskuri tobete kwithira ikiriwo orira kwena kuibangabangania kwa kirio kia kurikiria mwaka KCSE na KCPE page ronduru page ne ya mwanja ngatheti ya The Daily Nation page ya inyanya ngatheti ya The Daily Nation na runo rwa atenda ire yombere kwithire kinenkanirwa ya indicate NDA ya mbechi thikunira milioni maana jathatu ya 22 ni cianenkanirwe ni kiritenda iri expired kana ira ya thiriti yote nimba kwithira ikiri wa mbecha yunendi karatasi ne gatuna akaina ruono erwa siasa warachitite na mbere kumba kwithira chiwa ta monki ndarendi urawari president wa tene Uhuru Muigai wa Kenyatta ombete kwithira akiambiria akuriukia ngwataniro ya Azimio Coalition iretumite nendi atungire bamwe bakona yaka akumba kwithira akibatianire muno atungire baruterero wa opposition aragutwika nendi yaka kwenda kuya kurwamia Kalonzo Musyoka are flag bearer akuroba giti kia rais 2027 na kwina migomo yu andaitari ayuethirite yugite na mbere ntere mwanya ndi kunendi andaitari kana rigitani aba county ya Uasin Gishu kinyabo parugire bateti wa nyuma ibarombere kwithira bakiambiriria mugomo karatasi ne gatuthatu kaina rono ndomba kwithira nkithoma hapa nikaona ni akili tu inatumika mtu wangu but anyway kwena ronro mwari urethirite akia mbecha arume na ethirite akia arume mbecha irabune na mbaene na rethirite akibekira andawa nao bachita muchele agekirwa ndawa akikinywaji kiawe akanywa akangaratana na mwari akona kanya gakumuia mbecha rono ruri ngatheti-ine ya tuthatu kana page 3 ngatheti-ine ya The Daily Nation page 2
riu ngatheti ya The Daily Nation ina rono arwegie burane ndi kwithirite kwina festivals ira chithirite music festival kire machukuru ira chithirite chigita na mbere na rora cukuru ne ya Kibabii University na ntuku yero ne ira kinya ntuku ya ithatu na raritwa abethirite bagichumira kumba kwithira kinya bakionania ukungwira untwire na kuluki kuina ndwimbo ira chiombete kwithira nende chikiuga nduono na kinya ingi baitigira baina kinya choruses na kinya ndwimbo achia guchanchamura na arorende kwina arito na maskuru abethirite bagichinda yewa mwanya page 3 ngatheti-inĩ ya The Daily Nation na rũndũ mwari ũkũmenyekana ya Alice Wamugo Mwangi urani suspect kana muthuanirwa wa kumba kwithira aiyete nkuluki ya 1.8 million ira chethiriti kilukirite thimune yawe nyuma yawe kumba kwithira kwa miaka 3 mithuru ethirite akiangaikia arume ethirite akiangaikia arume aranenderete bakitwikia mauchore kana bakiararire na arume barikia gwita irabune kana nyumba cia ikenero akomba kwithira akibekira ndawa akiri into bio bya gukunda amwichono ywantuku akomba kwithira akibaia thikira karono kanini akeye suspect Alice Wamugo Mwangi June tariki 13 mathaya makai anyuma ya kwithira kwina kitheko kinene na kinya kunda twinto tunini akirimba ene mwenterechi ya Karatina iriri kaunti ya Nyeri Wambugu Kanoru bombete kwithira baina mtu kumenyekana ya Alice Wamugo ibomba kwithira baina kanya koga kwibirirwa mathaine ya Rukiri Kanoru ombere kwithira nende akire moigukira na gugo kiongo kyawe kiritu ina kuluki aibwa mwire yawe yote na inya untubura nende agutwika Alice amwikirire ndawa akiri into bya byokunda nomba kwithira akimwiya chiringi 100,000 agicituma thimune yawe rutere rungi Wamugo ombere kwithira nende kiri chiringi 100,000 erombere kwithira agitumira atumire chiringi atumire chiringi 15,000 akiri landlord yo wentere cheruiru kenda chumba kwithira chikirwa mira rent ya August omba kwithira agitumira chiringi 10,000 akura groceries kana twinto twa athoko na atumira 50,000 ira atumire mwekurungi kana uragutwika no bomba kwithira bakirutaniria nwe angwi miaka elemithiru bobo bwethirite buri uturu bwa Alice Wamugo urethirite akirutaniria ngui urethirite ni are woman police ini mwaskari mwekuru leu ni ngui ethirite agita nkuruki ya miaka irethirite nende akiya antu arume na rethirite akibekira ndawa into nebyo bya kunywa akimimbi sonda mimbi nchobi mimbi rowe bakethira bageta famu na bwichoni yontuku akomba kwithira akibaia na antu babare ikia kugia famu ibagwita kuringa riboti na barikia kuringa riboti embeche inamba ichumba kwithira chieto mokecho chikambia kuthiatwa na tikithiatwa kwa twike namba chia Alice Wamugo for the last 3 years embeche irombete kwithira kibwithino twambirie untupu 2024 akwina kinyegamba ombete kwithira kiwatwa rontere chethika oriu na ringwa cash bill ya 20,000 omba kwithira kiuma na ragutwika nende miaka nkuruki akuwe miaka 3 mikiluku nethirite akiringithira na wamba pa 1.8 million na tubonde barabeta kuringa ripoti bai namba chio kana na ambechire namba chia tumawa achiomba kwithira chikithia to na muchono ntuku chiomba kwithira chikionania ichia Alice Wamugo Mwangi kuneno ombete kwithira gwatwa na gwikirwa mpine aro chunkuni gwetera mbere na kumba kwithira abukibwithwa Karatasi negatuna ngatheti-inĩ ya The Daily Nation kaina rono rwegie siasa aranende Uhuru Kenyatta ombete kwithira agiukira na kubangabangania na nkulukina arakwenda guchokaniria ngwataniro ya siasa ya Azimio la Umoja coalition aranende kuringana na atongere bangi baruterero regane ni thirikari abariwa Rais William bariwa urawari Rais Uhuru Kenyatta nikombete kwithira akibangabangania agita kinyume kana
UTT na atongeria barutererwa opposition arakwenda gukiria Kalonzo Musyoka aya gutwika flag bearer akiri kuromba giti kia siasa akia president 2027 atongere nabo barutererwa opposition bategwetekaniria anarua rura Uhuru Kenyatta na ruba kiuga nendi babatikumba kwithira baikara thina kwaraniria bari opposition kenda bethira bagwatanirite nendi bariuga Uhuru Kenyatta anika akuthungutha mbere ya kaempe karatasi ne gatutano ngatheti-ini ya The Daily Nation ina rono rwegie mpatikano na muthutira jwa siasa yethirite yugita na mbere arutere nduru akirimara kana akirima kia Mount Kenya Gachagua no mbite kwithira akimeneru na atongere baruterero Mount Kenya na araba mbere anite na mierio yawe irombere kwithira akiaria kirindiunga yawe nterechia Meru irerari kuo kiumia akiathira akira kiki kana last week ambato no betu kwithira aina ndionga au county ya Meru na kwina manto betu kwithira nende akiaria jara atongere babo achumirite na kuriana nayo muthutiro ya siasa yethirite yukioneka arutere rwa Mount Kenya na aranende kwithirite akwina guchietaniria kana guchietire kurutererwa opposition akienda bethire baki yamwe kugwatanira akwibanga bangane siaseni achia 2027 katikati ne kao akwina arwari arombere kwithira rukiarwa ani former deputy president na mutongiri wa kiama kia DCP urani Rigathi Gachagua akiri ndionga yawe ya ntuku inkai au county ya Meru na arombere kwithira akiuria atongeria abombe kwithira baki kire byama bibinge abethire bakiunanga byama bio na gutonye kire ngwataniro kana kiamene kia DCP akenda bethire baikara nthi na kwaranire na kumenya ni atia siasa cha 2027 arutirwa opposition bakomba kwithira bakibwithia miario inende ani umbete kwithira ekireta miario akana ekireta ekuluanirwa kutinara kuri indira tongerie barutirwa Mount Kenya nabo bakarite nthi na makawo bategwitikanire na Rigathi Gachagua nontu ikakwenda kuyakwaramira kirima kiki akirimara na kuluki guchieta nwe kingpin akana nwe mwaria wa kiama ki warutirwa rwa Mount Kenya akiri kwariria andiki banthe tokana press briefing irombere kwithire kibuthikanitire ya yoro irerari na Democratic Party Linda wa kiama kia DP wije Justin Muturi Party of National Unity Linda P kana mutongero wa kiama kia PNU Peter Gatira Umunya na mutongero wa kiama kia Devolution Empowerment Party Linda wije ya Lene Kivuti barethire bakimeneria bonene miari uyu ya Rigathi Gachagua na araba wite nende bo okiama kana ngwataniro ina mawatho yayo na ibati kumba kwithire kithiatira mawatho yayo bakiwa bya mabira bibithakwa igwithira kwina mawatho yara yetete na mbere na yara yethaira yetongeria abya mabina rane ndi baugite bati kwitikaniria na miore ya Gachagua kuga ati baunange bya mabingi batonye kiri DCP kenda bomba kwithira abagikira inya rutererwa opposition karatasi ne gatutandatu kaina rono rwa gitumi ngwataniro ya Linda Mwananchi kana a faith ya Linda Mwananchi irinjarene echia uraomba kwithira kiandikithia byama kana registrar of political parties bone nyuma ya senator wa Nairobi urani Edwin Sifuna ne muthenya yogoro akomba kwithira agisukumira kwithira kwina muchemanio nabo na kinya urani registrar of parties Kenya Mr. John Kaskon Loria Ninkou akienda kure kiuria na biuria na kuika muchemanio kumenya gitumi ombere kwithira akiria ku register kana ku kuandikithia ngwataniro ya Linda Mwananchi lakini nende bekuma muchemanio ne yo aguto chirumere chikiuga atiriri kiriro ariru registrar of parties anarombere kwithira nende akiuthauthia nkoro na kuga akomba kwithira akiailia uwe bwawe bwantuko cha mwicho burombere kwithira akiwa kiama kana ngwataniro itibati kumba kwithira ikiandikithu nontu ni kubwana na ingi nende unit yongutu andi gwitwika ngwataniro ya Linda Mwananchi njare ne registrar of parties no akomba kwithira akiuga kana auge bwawe bukomba kwithira bukenenkanira ngo wae ndikethira agukethira kwina ngwataniro oya ya Linda Mwananchi kana ikethira itio buru
karatasi-inĩ kamwanja kaina runo rwegie enendi kithomo bura kitete na mbere na kumba kwithira gikiuma okaita ankoloki ya aritwa kana athomi 462 kana manayana ya 60 na baile ibara bethirite bakigwatwa na kubwithirwa uchunkuni na magambo ya wigo koti kwa kaita kamieri ina mwanka Julai tariki 30 mwakeni yo 2026 bone nyuma ya kumba kwithira kwina nkuchanio unrest maskuru na imwire chumbete kwithira kinya chikithwa nende bara bethirite bakiringithanwa na mantu bethirite bagikirwa mpine ni ndata yombete kwithira ikenenkanirwa akiri parliament ni rwangirwa kithomo arwa Ministry of Education nara kuringana na ripoti irionania Nyanza niyombete kwithira ikiandikithia namba inene ya aritwa bara bethirite bakienda kureta mpangaratano maskuru gichunji kia 26.2% ithiatiri ni Terecha Eastern ira ina 25.3% na Terecha Rift Valley ira na 19.5 aragutwika gutena murutwa kinyomwe romba kwithira akigwatwa Terecha North Eastern arina akienda kureta wagagia amaskuru nende uchunkuni ibwithite na mbere na kumba kwithira bukibwithwe na bone nyuma ya kinya skuru ya utumishi girls ira yombere kwithira ikiya amweri ywe 5 tariki ya 25 na yomba kwithira gitira aritwa 16 abatete uturo bwo karatasi ndo kaka mwanja kaina rono ro kithomo rongo kwira iruringite biongo bya ndeto aunga thitini ya The Daily Nation karatasi ne kambere naragutwika nende njira kana education funding model anethirite gitira skuru nyingi muno cina marandu ya nkoloki ya 6.7 billion ira nende mwankira nende bate kumenya kana maskuru ya itikumenya kethira achikirika kinyendera twetete na mbere na gweta etere na twetete na mbere na kumba kwithira bakibanga no tubakirweke KCSE na kinyaga Kenya Primary School Education Assessment kia KPSEA na Kenya Junior School Education Assessment KJSEA akirigeri kumba kwithira gikibwithiru nkuru wa CBE nende kwina mbecha only 9.9 billion ira chumbete kwithira chikialo kitend kiri current financial year 88 financing gap kana kanya ka 6.7 billion na nende no kurikana ku report yona na kekerio kino kiombe kwithira giti kubwithika no tuba marandu ja tiumbite kwithira ajakiriwa inde itukuromba thirikari githire gitonyera kienda kuona at least rutero githomo ire kumba kwithira rukia girithwa na namba ya rito barabere giri kumba kwithira bekarira kierio kiki kya mwaka juni aritonkuruki ya 3.5 million karatasi neka tunana kaina ripoti ye girungu rwa chiringi million 323 ira chombere kwithira chikiri wa KT ndio bere kwithira ikiria na kuririkana bari ire kiri tenda ira already ni ari expired rwangi rwa Director of Criminal Investigation kana DCI iba kubwithia uchonkoni kenda kuona kiethira mbecha hii achikethira achigicho kwa koti ni obete kwithira freeze account cha NYS payout anontubwa mbecha cha wamba achia 6.1 billion karatasi neka 10 kaina nende runo rwegia arimi bura bethirite bekulukira kaita kakaumu anyuma ya tunyambu kana pesticides kumba kwithira tukiumira na kwenyangia imera bio nende gwetwika economy rutere rwa urimi ndigurune ya Kenya arukomba kwithira ruri affected na njira inene no tunende na arimi bari banene na naraku mainto bibingi bya arimi ibithirite bikinyangwa ni toxic pesticides utubura butumite nende gwatwika urimi bukethira bukina mane uni report ayombete kwithira ikinenkanirwa ni rwangirwa performance ya pesticide regulations in Kenya irona mbere kwithira nendeke igikia mbere ya parliament na ukiria biuria anontu bwa Kenya millions of Kenyans barabethirite nende bekulukira kaita gakaumu na barabethirite bari ari menyuma ya intobio kana imera akomba kwithira bikinyangwa itunyamo twa kithaka karatasi nege gomna twile kaina erwono rwegi
ora wari former governor Mwangi wa Iria nyuma ya gutwika nende account chawe chikomba kuthira chikia freezed 5.542 million nontu abwa kwithira chikioneka ichatumiri ichi chionete na njira itiagirite ethics and anti-corruption commission iba kwenda kumba kwithira bagichokia 5.542 million akuma kiri Mwangi wa Iria. Wewe Anchero nurungiru kwegie mutegeri wa Meru TV ambere yatukikira gatanta gichunchi kigie tukia bili au akiri Meru TV. Akwiro no kwene rwegie mugomo ywa mandagitari jura yithirite yugita mbere ntere mwanya inyakethira kwina cibitari cigukana na cikogabo ndaitari bo bategomete ndeweta cibitari gutikumba kwithira ukithiatirwa indonete mwandiki umuonthe to aliungite cibitari ya Gitoro au Meru na arethire mantu kiriga no ntunende gwitwika andaitari bamwe ibagomete na utima utungata yogima bamwiri ya kumba kwithira yagita na mbere na arama cibitari igilukite ndaika imwe akenyuma thele ciarukiri kumba kwithira cikira mamutegeri wa Meru TV metikiria ambekere gatanta gicunji kietu kia bili au mubangoni yo turinge menchokerete yandena yandeka itikura ya twina mbweri mbasa urani muthuji wa siasa na tukethira tukiaririe mno siasa cia kirima kia Mount Kenya igoro indonere kwina gikundi kimwe kia Ameru barombere kwithira bagichiumiria abarecieta mete bariwa arambe mete ni nonete kinya abaina pawaso bakiwa kirima igiaturwe ibarariti yari akomba kwithira bagiatura dia kirima kia yone yagiya mengie thiatirite ndene yandeka stikura ya itana mbere na ututhiatira.